vumeleni ndithi all protocol observed. Ngizokwazi ukusuka kule ndawo. Chuma nonkanyezi ngicela ninjoin. Owami umsebenzi, please come forward with me. Owami umsebenzi ncinci ndibe sendiyasuka kule ndawo. Mama, ukuthenga iplasma kuyi-choice. Nokufaka ama-tiles kuyi-choice. Ukukhulisa abantwana bengenabazali kuyona i-choice. Ngoku ukwintando kaThixo. NguMatthew chapter 6. Xa nithandaza senithi bawethu osemazulwini. Intando yakho mayenzeke. Let your will be done. Sizo light amakhandlela kaYoniso. For the first time, nizo light mama wenu amakhandlela. And simlightela engasekho. Sizothi intando yakho mayenzeke. Umsebenzi wekhandlela ke kuvutha apha ngaphandle. Intambo ilokimile sengathi vuma laa nto ethi noma umntu angaphandle phela kodwa wangaphakathi uyavuseleleka. Seningayidlisi itini aqale ngani ushiywa ngumzali. Uba beqala ngani ke bangesafa sonke. Ma lena okwangoku awunayo ijuzi. Yonke into yenziwe nguThixo. Xa silayita kananjalo sizocima ikhandlela. Kodwa ngicela ze nilayite maniyobhala i-exam. Nilayite maniqede esikolweni. Ze nazi uba niyakhwitha nobe nilicikile ikhandlela. Uba niyagive up endleleni nobe nilicikile ikhandlela. Chuma, your responsibility as young as you are is to take care of your brother. In that note, masivutela ikhandlela silicike. Intando yakho mayenzeke. nazo zonke ingoma sawukhuluma khona mandithabathele ithuba lethi bawujaha kaSidaki ngameni Nkosi yami intambo zisinikela kuwe phakamiseni bazalwane.